Kia ora talofa pula vinaka malo lelei malo ni wala nga per waku pea ya o te i loa le wo ma te tato tara noanga fo ile ne fiafi ya ile fa fon tapo i fo so tato watunu mai so se tafo le lalo lagi po fe la vale tu lalo lagi le tu ke lope e mafuta mai ai ya tu watu le au fatalofa tu watu le fatalofa kota tu mai lo au tato rulu lima ya tato tara no fo ile ne te mo ne fiafi yo wale vanga whaakari mai ameria wha moana i lunga ka ko YouTube. Yo wale vanga whaakari mai ameria wha moana. Yo ya ai ua whailo atu o lunga tato YouTube leo whaonga tato te tala noa ile nei teimu re fiafi ya ona o tūlanga nisi fo yo nai vaenga o fia whaale e lunga tato masini. Ya wala wale whaale ya tili o tato proklame fo i pe ona masani ai. Ya ole tato tanoanga mai sabo nei ya ua tu vatasia lava kota marfare o ya mauina atu ona lango mai tato company ole motonga ya momori lava fa time marfa malo ile pulenga le fionga le pule le fionga ya sala ya po le fionga fo falolonga ya lupe matasila va ya marfare tua ya le tango mo misa sufali ya mar tato company ole motonga yo ya langa tele ya sunga ya sala ya potaefu maraya ya marisunga ya misakas ya olo ya ile tato ba ngore sekirim ya mari tuo ma fale fa so ta ye na ma me masini o loli ngar wenga i me ta masini malodi ya pole ala vale oko e mana mia ya fa so ta ina tato ofisa yo tautua ya le tato ofisa mo so sesi lava e fio mai matala au mai ya wa lava ia le tūlanga ia tātou whapito whanga solo. O lo whanga solo tātou whapito mo ni a whatausanga ia mai e tātou nunga ua iai tātou whapito le 5% discount. 5% le discount. Ia mai e whaawau pea le nei whapito. Ia se ia toi longo atu fo ia le tātou ofisa. Ia pea toi au mai lunga upena ta whailangi i le tūlau o le tātou kompania le motonga. Ia o le si tātou le tūlanga lo e tātou kompania le motonga, ia le wa matana toi ngā solo pe toi taliu ia na ia tātou malo ia na malanga mai le tuto tasi. Le na malanga mai tuto tasi. Ia le ala we whamoe moe le wa matana toi foi. Ia vai por aso woso. Vai por ase me e te alma oe wa lava ia le ainga o whamuri mai na i whanau a whapeorenga malanga maritina le ainga la ingo forko inga ia vai por ase me whekau i marko inga marwhanga. Eo fa pena fo ia le tūlanga e fa peo malanga mai ala fa amuri martina o e tama ia vai por ase me alofa me ale ta o e tato motonga lau bond lau 250 reo le bond ia por 150 sa montala wa a ke me ki ko kaliwai ke ka ngo lau kanga uri se kupe ai le anga va lau bond e va kawelo woso pe a fa pe na ele yai se me o fale tonu le potu desa malolo yai ia pesa fa pe foi ona totongia te fai malolonga mai isi o tatu o tunu isa mone ire vai taude o le aso sisi ngā fua ia ma tatu fa mo pe ona yai le tuto tasi o tatu o tunu ia o tu langa la le na ia fa so ta ia ne la tatu kompania mo tonga ile vai ngo me fale ma tu langa isi o nanga tele lava i le numero telefonio le lua fa o no fa po le toru tasi valu i vavalu po le toru tasi valu i vavalu ia pasota ia ne ai a wa lava po le ale oko e mana o mia o le numero tato faltari malo le motonga hotel o le lua fitu o tasi a le ku mai kua vai ngu melanga le ku mai kua le ukaringa o kota ia numero na pasota i o le tato Facebook le nawe ai malava ilunga ai fe tusi mai foi le messenger ke kusi mai le messenger tato company le motonga ai awe ke kusi mai le messenger le fionga le lipule awai le lor ka usanga e kari kwa ai kusi mai foi le messenger kota ia e kari kwa oi tono 5 minute ai o le fionga ye le lipule ia se ka ngo ia le fionga ya sala ilanga messenger
te lea mātou ngā ruenga I nei man mātou so ta inga e vili al telefoni vili numera ya sia whaonga ina tūlanga le messenger le Facebook messenger ya ona e whaingo fia le vili o numera tara no le arfi au fia mna o mia le fionga le pule ya le au nanga tatou seki rims ya la yeta malo misakas yo number 1 me tau te unga ta vale mo li o pau o umaki finga o la ka vale ke manga oi ya e mawhaina o ka tatou kampani on motonga ya e so ta ya ne sunga ya misakas masiona faratua ya Mariah ya taefu Mariah ya po sala po fionga sala ya faratua na o misakas ya wala vartulanga I ni te unga fu molo sa ya au nanga pe ona ya ia tatou lori toso lori pa se fulu pusa sa lori pa wono ya mare tele mana no yo nisi o nanga tatou kampani on motonga e faia ni yai lau feelinga pe afe tau I lei mare tūlanga pe ona yai tape nanga o saunga ruenga ya fa fe tai tele lava le fionga le pule ya mane malu o tatou a inga on motonga ya tu sai foi male lango sua fa au I pokalame kota marfale o mai I Samonei pase atu tatou fa tai ole po ana po talatu ana po na au mai alo ia le matou kon karate le tolu tau sanga ana matou company fou le we kota avea ole ngor company avea ya fai ona faururu le sunga ya mase Josh mase ya moi la to if you file YouTube mo se tupe la YouTube ya fa so tai le sunga ya mase Josh mase le tulanga le musika ya o le wa futa pena la vai leta mari Samoa ya se tatou company foi ya au fai mama ya au Samoa I lalo tangata Pasifika ya e te fa so tai la le sunga ya mase Josh mase ya o te ma o numero se au mai ya au ya tonu na ya o lo ya le talia o lo ya le fa utanga wa la va fa utua ina po le ase singa ruenga le leimo la YouTube channel ya mo le anga I le rumanai ya artu langa na le foi la o fai on to fa ola tato Starlink le o sponsor tato company o le avea ya to fa ola ma o le ala o le live mo la le fa nga to tato Starlink ai fa nga ko fa le o ni o to fesiri po fere o fai ko ka ko live o le a ko foi mai ka fa le o le a ko foi ya o no o tulanga fa la wi lo ar tato company mo tonga na tu mai tu ai o le o to I ko tel fa le o ya mo le to fa le ya fo ila tu langa tato o nanga ya le won fa yon to fa ola mai tato Starlink ya ila lo tato company fo ya ole avea fa tai tele lava le precise I le time fo ina mato mafutai ya vi ia le tua sa o to so so ni fo I fa tai le fa fa ngaru ina ole YouTube channel kota mar fa le o ia ila lo fa malu tato company ole precise e fa filo e fo iso to fine ya pali I Maryland ya o se tina fa tua lea I le tau amata o sia upor kalame lungo le YouTube ya ai mai se lava fa ngofie ya ona o sunga ya mase yo fo kota le se ingirisi o le sunga la ya mase ka ke vilia kwa ya o ka alu le ngama nge ya mun muri fonga se mase se vai for mele fa le kong malama le ngan Samoa ya pela tu langa na faftai ne tato company le MS Rental pe ona ilan tau tua I mala vale le fa va malo I faleolo ya se sa au le se sa matango fie se ta vale angata ya I se tau le se tau pa u matango fie le MS Rental e pe ona ilan tau tua I le mala vale le faleolo ya mamuri fanua le melo ela to falkalapu ya e vai fo ya o tau na lata yai malo fo yo lo Samoa e vange nga ya ai onai tamari Samoa nei fo yon au tau tuaina so tatu atunu inisio pisinisi ya ale fo mo wai male tu langa lelei ya fo yon lango le pokalame kota mar faleo va tai de sunga ya alovao ya ai mai sesiona fare tua male no falo ya o mafai ona tu mai fo tau au lango pokalame kota mar faleo ya ile nei fiafi ya ona tatou se atu lo lea se fa filo isi o tatou atu no wai lungo tatou YouTube pe ona tala malai ai ia le tina ya Amelia Famoana so I fo manuia Amelia Famoana u ka fio lai yo Isaako Rafaele so I fo manuia Jacinta Seve
ya o le sunga ya falawa ele o falawa le fa paka le paka flower lo ngor fungala au Ioi, flower ti yali soi fo manuia ina nei taimi o le fiafi ya o le sunga ya Billy Winter Billy Winter Stain Winter Stain soi fo manuia ya o le sunga ya ete Winnie Billy ya ngau le malie ya o Sharon Sharon Mo soi fo manuia Samoa Samoan Sparrow. Ya, pe sao pe se pe le sao fa leo. Ngale abu kaula kalaka ku yai. Ioi. Pa tai lava. Franklin Pasi, so fo manuia, ile nei tai bo da fiafi. Tato taratara no fo mfa soa. Ya ole sunga ya Monica Scanlon. La mafuta mai in uli America Samoa. Ioi. Ya o Chin Collins Purcell. Ya la mafuta mai le nei fiafi. Filipina Willy ya la mafuta mai New Zealand Wellington ya mantua ilo male momori atu ile nei taimi o le fiafi le nga faaftai tele lava ya ile ainga fatu tu le tu sa mo tasi matafale Wellington po le tatu ainga fast Wellington ya ile tete fono ya portama ya pesta ya feta matalasi ya fa penale lau ai mai sere tabai tai fai lau tosi ya fo nei fitu masina olive o fitu masina ya wa fo I le mea lofa sata pena mo kota mar faleo ya le talamonia ia le faftai tele lava I loto manatu mai ai faftai fo I le to mana ia le nei ta tautua ma faina mai to fasala lau ngai fasala lau tuai ya faftai tele lava le ia se nganga e fainga email awangi o kako peyor piko lani awangi kako peyor ko inga mai lani bo kawa ngau mai o ko kongi fasala lau ngai se lau ka o kako a fe kau ya kai mi fe kau ale ai kako o sa o ya fa pega iruma ya atu langa na fa fonfonga so tato watu no vai o le ko ke vai mai le kala ia ke unga fa America nga fa le ai ku ia uskai di fa America fto amana ba le fto a mo meleso ya wai e kaunga kala ngomba ma malama fo fanga ile so ngalela ya pe ona fa yatu ya utumu fo iso tato watu no ele ngata Samoa nei ya aso tato motu tua oi America Samoa nisi o lo malanga mai a wale fa moi fatano ino le visa le visa fo ile mo America manatua fa ftayo le woto e fo I mai nei le official ambassador America ma ua fa mautu fo Samoa nei o le mele ga ai kure official Samoa ngi ai moe mele ka ko ampasa I o New Zealand malanga mai lana yo tato inga ia lo fa la America Samoa e puer va le America Samoa sa wai ko e puer va le ia ro New Zealand su ele ampasa e fa fetai lava ya o lewo ko e sauka ko ampasa ko e ngofo ngai lewo ko e mfa mautu nei Samoa ya o tasi lava malanga mai ne tatu inga America Samoa a wale la to interview ya malenga interview ela makota nga leila le ala ko kilo mai wala ofu America ko malo le wo mo wala o sikseng kusala o le interview service nga interview sa o sikseng ko ria ka basiki sengi ya ao ngai va nga ko puang le lane ko kala ngo akwa ngai va nga ko puang le lane ko kala ngo akwa wa o ba ai kingo mo me ka ola wale mafai le ao nga o mi la lo furfuru ao tole pe yali ole lau la mai di lungal pulu mu wayari le ala vai valvala au atu tato por kalame fa kaule mamla mo wan motonga ole mamla mo wan motonga a olong isia wa mio a olong yo au misika la ka pe kolunya so misi au wa ka ma fa ngale mamga a ko ar fa so misi ala esa salar kamalia olo wolo la le kama isi ko inga le mai isi falo lo mai kampang ya nga misi ala so yo mela ngai mo e ku ku lo di ma ai pe ole lau la me va pa la ngi runga le yo furfuru
soli e fai ala ukala wa ngana ku yo lu masoli e wala ke sa ngi la wala au mero ngon ngol li soli ai kaulo mara ka vai ya o le ala ka mo mun muri fongi soli le ya ri ele ngi kengeri o mo meu anti me se vai pe sel wa ngai ku foi ngala la mai la ye ku furu au piko ku ri Ioi, ar tūlanga na, whamanuia tele hale atua i nai o tātou ainga, malanga mai le motu i se sae Amerika Samoa, ia o lo i Samoa nei, ia mo le wha moe e lava atu i le whaatala noa ina o latou visa, ia o visa o yasi nai o latou ainga i le malo tele, ia o le ngata fo ilea, o na yalo ma whanau, na yalo ma whanau o malanga sa ili manuia vai, o ka kou i Samoa ngi, e ko ke lea kanga kai malanga i fafo yo i Australia ma mangi usila. Au Amerika Samoa, e o anga i Alaska ma o anga i Amerika le malo kele, i o le menang o whanga ua. I oi, ma o le ngone le nunga pe whanga, waida. Washington, wa vaira i le menanga o whea koi, e wherua ia ka malo ingi, o le kusfolau, le ae kore wherua i marka malo. Ia, ai, o le tūlanga na, vai o tou ia e whasauri mo le interview tae ao, mane nei vai aso, ia, vai se me ingalo. Ioe, vai se me ingalo. Langa ele lo makuanga, ele o se visa la Amerika o le visa ngi usila. Ioe, la el waku silo makua e whailanga interview. Ai koe fe sili lo ye mane whawhingere e whaile interview. E hao e sau malau mane lua pepa whai poipo. Ioe, whamasilo makua, ioe, alea, kuaku loa. E kala koe le ro, e whawhingere e whaile interview, sole, o le pepa hoki ko inga le arua kumare ro makua. Ioi, o le arua ko le lo makua man pepa hoki ko inga. Ai le se pepa vai poipo. A fisilo man markenga ro wisa tina. O le pepa maliu le pepa lea. A fa mere kala lo makua vai. Malie sia ukamba wa foi la kiksi kengere foi interview. Ka alu e nga pepa wa mai fa akumu o le ani mo fa akumu e nga. Ioi, va ai au pepa ingalo. Va ai le tūlanga i au pepa e ta pena ai ya lo lau fatala noanga ia fa mo me mai le tua ni fainga kai le ku se me ke ole aku yai yo le nei so i fuanga tatou to mana tu yai o le ale tele o tatou se maleanga fa le tonu i lumor se fagale tua e tu ma wale atua ia yo le atua le o langa nei male o le fa va e ku mau fo ya la se yo o le fa va lava amene yo ia or kulanga langa ia ai tatou tartala no le fiafili nei se waka pisa solo le lalo langi sole inga ua kusi mai lunga fa mai ua koe manga o mia le malo ia se so songi fa kupe yo lo isa mo ngi i me kupe manga o mia fongo fa avangi kupe vai ai le kusia se mea e mo mo ka ma fa o le faingo fie very simple o le mele kupungi se halanga ka mo fai fa aleanga inga ia ka mo fai ia ka uleanga o le faingo fie yo le makaupu ai aka saungi ka kialu e loan fai saka loan se far kupe e meanga e ringa mga o mia mer far kupe mea ka o le bank statement meanga e ringa mga o mia mer far kupe saka a seka foi lele ai mase se loan na po ia ngi current tours e wako guarantee le mea o le mea la lenga mga o mia mai e far kupe o se kusi mai le matanga luenga o tina mata mai ta yo ila tolo o yele o yana le poloketi o le 2 miliona e nga o se kusi ya foi lele to confirm ile fare tupe fa pe o le yenset la mai le yenset por PSP ya sa mo commercial ia ka ua ku ya ile fare kupe ia e moni e maua le 2 miliona e moni e maua le tupe le ali tu malo le na ioe nga o singa kusi ya avaku ele o le malo fa pe o ele o le malo o itu malo ioe o itu malo ele o le malo i farkupe sa sele se so ia ko ke fa se ia mea se vai bia fai ngo fieri e fai kauele e fai kaue ka maki fa ko aso i fua mai ngale larka ao a o ngi e fai ma ua fai ma sasa ia ti o tou ka fio lai so ia ko ke fa pega o le aso nga fai wa pe o ko feola ngisia ko o le lalo langi foi kai
Ioi, o le hale mea la mawhai e ka la e ngofo mau ia tunu mau. Isi ia tunu o le lalolangi. Ona au mai lo latou lango le malo. O oe le ke ngofo i Samoa. Ai ngale paudo lau me fai kio. O le ala le mea la mawai. Le harka ko me mawai le mea o fai kio. Se ku ia. So leo ke fai aku anga wapianga mawang kai se lau di mase furu ala ka ika malaka wha ngau i le fai ngā malo leo le hale mea la koe kaukala ai. Ai awa whangi kaukala, pe a whai ele mana malama. O ke fai aku ari ngā wha au umaingi ka ngaka ari i. O whea i ngō o ngā mauru ngā uveske. O le papa i ngala ngala. O le ko ngā whau whai kala. Eoi. Ia ma le papa. Ma le papa e karakala. Wa vai ke leo uveske ko wha umai. Le ko ke o mai whale anga le whai ngā malo. A ko ka mawhaila ia le ia bakse kala inga le ia tunu mamao. O le hane me maua ngā mea. O le awa whewhea ngā ko oi koe whale anga le kungu ure ko ke ngofo ai. Ioi, wa lei longa ngi ngasu. O fo ikusi mai lunga. Ua manga o mia kele, vai kele. Ia ngu ia vai kele, ia kulanga ere kise male pawa. Ere kise male suavai. Arveseli. Ai me ko re hoi fai pure le fa pisa ho solo lunga o penga ka fai langi. Ra ko wo foi ka pu e mai ia paero vai ai nga vai. Ngai ko ke au mai le afa le story. La me le fa kala ngoa mai la ka au ko wo fai. O fa kala ngoa. La me wa ringa ko ngo o ke fai ko ke ngo for kala fa ka yo apia. Ai ko ngo o mar sua vai au ko ngo o mar er kisi ai sa. Ioi, ai sa. Le lope o yesi ai kala fuku ua. Ioi. Au ke o fo ngi ai ngai le ngi vai le ngi pawa. Wa fia ka usanga ko ngo foi vai kele. Pe a fai or ko maure a ko fai kio. Ai me ko le fai kio i isi pa ya inga ngai mua. Ala me ko fai kio i lava de kai mi ko lai mai. Le li pa le bia le la au le mali to. Ai sia. La me wa nga fai tio. Ore ko nga fai kio le ya ka ngi ai mon mo le loto le anga. Ioi. Vai, le wo mo wa vai o loko le anga. Ioi. Vai le Clorox. Luau mo mo Clorox nga ro lem pupu ai foi ngale. Ioi. Artu langa na. Le o feoa yo pu e mai o i paipa o vai kele. O e fesiri le fai pure le fa karu aso ro lunga pen ka fai langi. O e fesiri ai nga. O le ala ngal wenga o fai awa le sa fai paipa wa le sa fai mo ri e pepe ar ko ku malo. Wo ko ki o so le fa le anga i le fai nga malo. Ioi. La fo ye makala mai ia ofisa o suavai tu lo le pulenga o suavai ma le pulenga o le malo si anga fa tise. Lai makala mai. O le ngofo ma fa le anga le malo a o le ku ilunga savali. Ioi. Wa fia ingu ku ilunga savali. Ai le fa pe ke fia ingu ai manga la kur ming sky so ku lau i puvai. Ai sole. Kwa vavelinga ko lo ma ku ko kere ko inga. Ioi. Kwa ileva ko feola vai kele. Ai ko kere o ka lo sangan ko sua vai. Ai o le kur ka fa ka yo apia. Fai ka ya o ka di kongo ile mau. Nga pau ale mau o ke ka di kongo ya u ya le melea. Wa langa le se paipa le se mori wa kipi o le a kele le pili. Ioi. Ai ala ao ka ma fai mo moli se au wala fo ile le fa le anga ile fai nga malo. Ya pisa ola ave la vash. Ai manga ya. Abo ko ola ave le pulenga la le fa kali ma le pulenga suava. Ioi, la fa kali ma le pulenga malo si anga fa tise. Ai ko kio la uanga i ngus pe pala sa mo observa. O aku la observa ko kosong ko paipa. O aku la observa ko kosong ko mori ma fa ola ko mori. O le kali nu o. Ioi, nu o. Ale winga na fam talanga. Kau ma fai vo ile e au mai se mea ya ka ngia ele ma mao le loto. Ai le fai mai o se mea makua le ya. Ioi. Lele ua o la fa solo a tor suavai tau bafa.
I to tonu nuu malalafanga. E iai la nisi o afioanga. E le o alu le malo le lako vai. E ila le esenga. O le vai le o alu le malo. O le vai le ngā wangalu lua le malo. Wa ku iai le wha mama. E saula le vai. Ua makua i mama le tau mafa. A o vai la ia le hai pule e li mawhai pule o nuu mai tu malo. O vai la nga. Ele o iei se tūlanga fo i lea ngā sau sao ale vai saulo i kongo o whengu. Ai a wha apea ele si kala pe avele vai lalo le malo. E wha awhai ngā ruenga le malo. O se mea tō tino. Wai, o le mea mongi ale whai aku. A ave lalo e li liu o se mea ko kingo e pule ele malo. Kari kongu me lau kala. Ioi, kari kongu me lau kala. Langa e o aku le malo e whai le lei, lainga le lei ofe. Whai le lei mo meo filter. Inga ia mama le suava i tau mafa. E tau mamafa ai le atunu. Ia ale mele iai, sorry. Ngā vevesi a le mea, ngā alua wale engi puru alea, ia. Whai mai a mama, whai mai a mama. Ia nisi, le a vevesi ngai kaimi whai mai wale anga lako mea ko kingo le kise. Whai mai wale anga lako mea ko kingo le kise. O re kangaka ia e mongi ang kala. E sawa aku langa ngai o inga no re kaukala. Ioi. O re kangaka ia e mongi le mela ile loko. E kuai le alu ruku. Ai vave le alu ngā ruenga. Wai whai ngō fia ngā lo woso mai ia pia. Whaku foi lea le winga o whamtalanga. E pei ona iai ia. I kua inga kaka foi e sawa ar kaukala e oki whaki ngō ngā ruenga. Ai ile tūlanga ia ile suavai ma mea whapena. Wa le van kang fa soporia ngu uia le amai so ele observa ilunga. Yo mai le ilo ala observa por ala mea. Ala me ko re ko ro kosongi vai nga inga ma kosongi la ko mori. O ko le observa. Yo ya ala ko wo kusi mai. Ala me ko kere fesiri fai puro le kumalo. O le ala nga mele fai. Yo o le ala nga mele fai. Ia le semea. Le semea ngar fa kar wa so re lunga o penka fai langi. Fa ali ele fia malosi. Ia, wa le foi wa. Ke fa foi le sau le si fai pure le ma ko fale aka. Oh. So le pe wa fai ri fale aka ri ma fa kar wa ri lunga o penka fai langi. A fa fonga ta pua ile atunu. Yo. Lo fa fonga ta pua isa moa. Aya u ma ko le si fai pure fale aka. Ya va sa yo so me le si fai pure. Yo. Ai kasi ala ka fa longo ile a ngama fa mo ile mo mori mai ole tau fa leanga ole makwa kau fa leanga ole makwa ingu o kau fa leanga le ko nga me fa pe o a fe e ku wai ko nga winga ya ki nga lava nga le leile fa tinongo tau tua tai pe o pulenga swa vai pulenga o le tise ya yo o a kala i fa me a mama le foi la kapisa ngei ile leanga o me ko kingo ai me kele ku lunga o ia mai savali ku ilunga mai halu longo le ofisa le malo o le mako TV la le ngale anga ka usanga ke ale le foi lo nge wole anga nge ngo pel pa yo alanga le anga ka usanga ke yo ke lo e kami mai o il fai koko pe kami mai o fa mala mai o so mer TV le il fai koko so ia o pe ya ni le ko ke o fa le anga ri o se fai nga malo mai se sia kungu tau mawhainga si o tātou atunu uri tai o le malo. Ioi, le tau mawhainga e pei ona, tau mawhai ina ia a ia tutusa tangata uma le tamau ainga. Ia, ai le wawai ak, so le lango ngā re whangongo, i le o mawhai e isi kangaka. O ngā lango sua i le whamoe moina. Wa whai ala kou. O ala kou e whailo la kou mga o. O lava e whaile me la ko ke iloa, e le lei mo la kou. Ai ao la ko ainga, ai a kupulanga,
ua malilia ka ele paelo vai. Ongo lea, malosi le whaparpala, malosi le ola le ka ele. Eoi, malosi mole, ngā o le whioai, mati aku o mati mai I, mati aku o mati mai I. Ai se whai mo o le vai. Eoi, whai ma o le vai. Whai ma e anu e siaki au vai. Le lopo wa le vanga le anga lau pusa isa. O le ala ake awa e kango wha le anga kua I fua le o nanga le tise. La mea ala inga le anga kou mea kou kingo. Ma kou kua ia le kise. Ala le mea wale le anga inga ma kou mea kou kingo. Ya, pior tūlanga ne na. Ua toi wawai atu foi I le reporti manu tanga luenga leo ya le fuwa koe sau nunga le skako risi. O ka ngaka a fia pe maua mai o swa inga le tanga luenga malo le malo. A fia ngai fuala au fasaina. Ioi. Le winga o whamtalanga, oka. E makau kia. Momoli alfa malo ni matanga luenga wao le mautau ave le arsfulua masina. Tātou te te atu I fuala au fasaina. Say no to illegal trucks. Ioi. O tele le tātou ngā ruenga ua whasoa ma ua whangaioi ina ia tātou te te atu I fuala au fasaina. E o ale vaa le na mua I tu ngā vaa o tuto tasi o le latou anawa tau le na momori. Tātou te te atu I fuala au fasaina. Ioi. Tātou te te atu I fuala au fasaina. Ia e ale mele yengi. Ale mele wa yengi. Maua I fole ava ngō, leska māloa sa ngā rua se kasi o e kālesia, luange whai mailanga whawhekai. Ia la whai whawhekai, a whawhewhere maka o le afe, mawhi o ka ngaka kilo iai. Ioi, whai mailanga whawhekai, e kusai, e le engi mea ngā maua I longa whale. A le maua longa kari, maua whai mai o mea umai o aisa umai a longa kari. Ia vai le whekaui. Wo I ka ngaka sa ngā rurue ngā ruenga le atua, le tō vine le atua. So le wo makua I mafia fia li I peo le. Kua mafia fia li I peo mole. Mole lafa aku hoi le. Le mafia fia mole kau whale anga male ola pipelo. Tūlanga na. E se roka whangoa ngoa ia kua inga ka ngaka e whaia ia tūlanga whapea. Se roka whangoa ngoa iai. Mela le tātou toi fo I le ano whale o tātou mata upu. Kupe ia le wakua ia newspaper fa me wako e ole malo e oe. Ka ma whai mangin se kuranga fo I lea. Le ai se me whapea ngā kupu. O I tū malo lava ia. Le susu wane. Ia maoi oi le malo. Maoi oi whare tupe. Ia I tū malo. Ia ina ia. Whangai oi ala tu proketi leu whatatia. Koe alu waku la le kupe le malo. A waku la ia koe whakumu ai. A le mea e whanoa noa ai. O le liki mai kua ngei mea. O i erka haka le ferferua I liki ia whapea sia ngā mio. O i erka haka le ferferua I liki ia sia ngā mio whapea. O alu aman mauki ngō lai liki sia ngā menti. Ioi. Sa le kakaunga liki kua ia whamatalanga o le. Ai mai se tūlanga I le whapoiponga. I le whapoiponga. I le whatinonga o tupe ia whartupe. Kusa o leanga o aku le. Manela le upule la tatu whangaina. O leanga o aku le iku malo. Ia I tu malo. E wako e whai po ipo mar whare kupe. Ua iai se whea ngai ngā malosi. Maua mai tupe ia mai le tai 2 miliona pia whanga solo. Nganga au mai alu aku whakumu mena. Ioi. Nganga au mai a waku whakumu le ia se lengi lea. Ai au mai se vai mea ngā le whai ngoa ka ore kupe whawhainga ruenga. Whawhainga ruenga ina ore tupe. Ioi. Le alawa au mai I. E au mai e whao ngā e whono whawai. Ai maua mai kupe ia ar whono whawai wai rifo I ko account. Ki pisao ai o kou ia kou kupe. Whai ei ma se kului ku iai mar kului. Whai e ku iai ma sapasui. A kuaku I ma sapasui. O le nganga ia ma le wha moe moe. Ia wha minoi le ati nae. O le atunu. Se fulu wha so whainga ruenga le tu ina mai e. E ilo ai e komiti. O tupe wha palemene.
ia le tūlanga i le tātou talora tupe whaatau au tū le ana fola i luma maota o le pāremene. Fola i le lau o le pāremene. Ia ina ia whai e ise a whaatara noanga fo i pe whaali e whina ngalo o le pāremene o Samoa. O le isi tūlanga i tātou te whiatara no iai. O le tūlanga lea i le wha moe moe le wha tua le atu Samoa utasi le pe ona malanga mai ai. Ia mata fale fia se fulu. Lena malanga mai mo le wha moe moe lea. Lena malanga mai ma au wai wha atasi i le tatala alo i eina. Ia ele ngata o le ofisa po le headquarter. Ale vaenga wha upu whai le wha tua le atu Samoa utasi. Ai o le aso whanau fo i mo le vaenga wha upu whai atoa i le ono tausanga o lana sāvalinga. Ia, lea la. O le mele fia tara noa i kota. Ua mai tau atu lava ma le whanua noa. Inisi o tustusinga i lunga upenga ta whailangi. O le aua koe ulu ai kākou. Le aua toe ulu lava i tātou. Le tua lalo lava ia sa tu inatu. Tātou poto. Ma tātou celebrate. Tātou o mai tātou fia. Nala i ere whaafasi upu whapālangi na e watu i walauria. Ia, e talia whaasua ele, e talia lava male ngā whaafetai. Se mea alofa, o le alava le tua i ngā whōringa o le mea alofa. Tupe, po mea whaitino po le alava. E talia male ngā whaafetai. Ele vai ngā whaaupu whai, ale whaatua i le atua. Samoa utasi. Ia ai peitai, ia e mai tau atu lunga upenga ta whailangi. Oi, ia ua sisi lava le tanga vai o le tangata ia. Ua whai mai ar tangata ia, o au. Ia manisi rola fonga, au e ke sau e kaukala malea. Se o tātou alolofa ia. Ioi, se o tātou alolofa ia. Kau kere i o mai ngei e whainga ko kau vanga po e kere re kupe o langa makawhale. Le ai. Kako kere i o mai e whai se kako kau vanga po ainga ke lea kulanga kupe nga ave i le whatua tua i le atua Samoa utasi. Ioi, ai aua lava nge i alu. Kako vevesi e i ko inga meanga. Ioi, o le tūlanga moni ia. I lo ulava tari tonua. A whaina tongi lau maa, vi ia le suafa o le atua. Ka kiar kaka ele kongia se maa, e whea ngai ma le atua. A o oe a ia ngā, wa e sau kusi pe 5 afe, se furu afe, 2 se furu afe. Ia, le nā wa tongi lau maa. Mai o se maa i ngā kai maa. Ioi, o le maa o ngu o maa le maa lenga iai. Whawhetai ai lava ile. La tofo i sa tapena ina tatou wha moe. Ia na pau asi na inisi vaenga. Fia o ise wha mtalanga. Ia. Na ona se toi wha malo si lava i tatou malo. Ioi. Awane ingalo a fia. Awane ingalo. Nisi o le atunu. Wai longa lo latou sao. Ile a mata. Mainga o le tatou vaenga wha ufai ar whatua toi le atu Samoa utasi. Ioi. I la tou sa tau amata mai ama tau asa renga su o le taiao le sa ilinga o ni a tatou sui le sa ilinga o se on fina ngalo le atunu au wā le tu fatasia o le se tūlanga a e su mai pe te tala au mai tatou wanga wha ufai. Ia o le aua iai ia tūlanga alo ia ma tau aloa. Ioi. Mai ile mai tau lava ia e pei ona iai. Ia, ua tusi nisi lunga upenga ta whailangi. Ua whai mai lava i o lātou, o au, o oe, o lātou, ia ai ngaloi. Ia le tātou wā nofo le lei, le tātou au mauai
ia na ona ese ao fu o tatou atunu a o tatou lava o Samoa io e te whapena se la ngona ni ne fiafi ia ona o le tūlanga i le i nisi foi o tustusinga ua mawhai ona whaalele i lunga o penga ta whailangi ia ai atangi ai ia ua foi nei wala lafo tala o whamoemoenga lava ia whapea ele ia se taimi ua whapea atu le lau le mali atoa i lunga ia kofu marka ngaka malanga se lau ka ala e sawe e ka whao e ka kousiva le se mea whapea ngā le ai ma se mea whapea ngā kau ke fili ar kai ia kau ke feo ai whaakasi ala ka kou ke feo ai whaakasi ala ia au le wadi ali lunga ka kou ke feo ai whaakasi ai o lea wadi ali lunga ia lou foi fina ngalo na whaadia ia e tu sai foi o le ani o foi ni mea na lafo inisi o le atunu ia pe titi petele se ta ua mea uma Ioi, e tā ua mea uma. Pe la i kiki pe kele. Pe 5 ka la, pe se furu ka la, pe 2 furu ka la. Ia kako kau mamau mai le vaai mai o lesi tu. Ua tātou vevesi. Ua mata o na whetau wai fina ngalo i runga upenga ta whailangi. Ai leo le anganga le ngaro tai. O le anganga lava i le lau le mali atoa. Tu fatasi le atunu. Tu fatasi Samoa. Tu fatasi ni fesesia inga o tula mai tu fatasi le atunu ioi ia ai pe yor tu langa le na ele ya o ia tu le li fatau va ele ya o ia fo ele nei au auna ia le to fa si o tatu atunu matango fier fale matango fie le ano fale ia o ia inisi o vaenga taua e pe o le kesi le sa pu e baile ata na mla ulu Hannah Brown ia o le kesi le na o le ulua i saininga ia o le tuto tasi o tatou atunu wai lai maua mea le i ala au le mari atoa ese le teu mea le lei o le tamari ia ai le ngata ilea ia o le tanga vai le atunu le ulua i tanga vai lava na sisi ia wa lava fa mantunga o tatou ulua i tuto tasi ia mele si o tatou atunu tatou saporas ia e le o ia te au se ato toa ai e lo tartonua tatou ngā lue fatasi o lo u lea tartonua tatou fai me fatasi ma ngā lue ia ina ia fatu mauina le saunga le mu fatu mauina le ma losi o le tatou vanga fa fai ia vai atu fo i le taimi ia wala ta fo le taimi ina ia malo ia fa fo se ona tusi mai la telefoni ia le aso so la vai malo i poenga so tatou atunu o te lo le fa pau mai i tatou por kalame kota lalo le paipa pa le paipa le ulu ia fa tulanga tulona ia malo ia le fa fo se mai ia tatou felo i fo tai au i se tatou tala malie ia po le alava se tatou fa ngongo fo mo le so tai au ale la kota kalai e se onga ofu o year 16 America ia ai whanga solo fu whanga le ne fiafi after tere si o tatou atunu mafta mai lungo le YouTube wane ingalo share tatou porkalame ma le nganga whaaloalo ia ale ngata fo ilea ia sau like makota tatou whilo i tai afu after tere lava le fionga le lipule le fionga ia salama tatou kompani o motonga whawhetai foi ia le lango sua ia a se tatou kompani le avea pe ona yai tono New Zealand tu fatasia le au musika ia ona ia matou proklame lungo le YouTube ia ale ngata ilea le tatou seki rim ia le tuafine ia sala ia po taefu Mariah ia ai mai se ia le sunga ia misakas oka o ke unga ngaka i ke unga ia e tatou whilo i tai au ma le anganga whaaloalo le nei fiafi manu ia tele lava whainga malolonga so tatou atunu wha soifua ia